Kur'anda İsra suresinin 64. ayetinde Allah Teala şeytanға айтады. Korkuz дейді. Vestafsiz man istata, şaman gelse adamарды korkuz, adastır minhum bisautik. Öz dausыңмен adamдарды korkuzып Allah'ın жолundan adastır дейді. Şeytanның дауысы не дегенде мына жерде айтады. Қалал мужахид ал-ғина вал мазамир дейді. Şeytanның дауысы деген сөз Құранда ол ән, ол музыка. Şeytanның дауысы деп айтады. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم فبشره بعذاب أليم فبشره بعذاب